10 časova 31 i po minut, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, posvećenu regionalnim kulturnim fenomenima koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Posle Đure Mijočinovića, naš drugi sagovornik je Haris Imamović, član redakcije književnog časopisa SIK iz Sarajeva, časopisa koji nam je od pre recimo 2 godine bio poznat kao studentski časopis, umeđu vremenu je upgradeovao sa novim saradnicima i novom oblašću kojom se bavi. Naime, na početku je bilo karakteristično preispitivanje književnog kanona Bosne i Hercegovine, koje je bilo u fokusu mlađih i sredovečnih saradnika ovog časopisa, koji se izdvojio po svojim oštrim kritikama i satiričnim prilozima, a kasnije i po književnoj kritici tekuće produkcije, a u novije vreme od pre nekoliko brojeva, a sada se priprema 12. i po analizama književnih studija autora i Srbije i Hrvatske, dakle naučnih saradnika instituta i saradnika na fakultetima. Naš sagovornik Haris Imamović je jedno od imena koje treba zapamtiti. Mi smo do sada razgovarali bar 2 puta sa Mirnesom Sokolovićem, koji je glavni urednik ovog časopisa, a Haris Imamović će nam nešto reći o konceptu, kriterijumima i kritičkoj metodologiji SIK-a, a onda je možete uporediti sa kritikom koju čitate ili predstavom o kritici koju imate. Haris Imamović. Mi, kao, da tako kažem, generacija tih nekoliko ljudi koji su okupili od SIK-a, u jednom trenutku smo osjetili da ne postoji prostor, da ne postoji mjesto na kojem bismo objavljivali ono što smo željeli, onako kako smo mislili. Sve je počelo od tog rata i nekih krajnjih konsekvenci koje on imao na našu književnost i na našu književnu kritiku. Radi se o tom da je neposredno poslije rata, nekoliko godina, kod nas preovladavao taj nacionalistički pristup, tako reći. Ja kad kažem nacionalizam u ovom kontekstu, mislim prije svega na bošnjački nacionalizam, koji je napravio homogenu jednu književnu scenu. Nakon nekog vremena, tamo nekada 2000-ih, već se počela javljati jedna polarizacija o književnosti i književnoj kritici. Tako smo imali taj nacionalistički i kritički književni diskurs, posebice važan u ovom kontekstu kojem govorimo, taj kritički, koji je označen kao jedan esencijalistički pristup, kao čitanje književnosti izvan tih društvenih okvira, relacija. Međutim, tu se uvijek poturalo i to je bilo sugestivno, neka vezanost te književnosti za naciju, za njezine vrijednosti, dok su se na drugoj strani formirali kao negativ tog pristupa različiti, možda ću ja sad pojednostaviti ako kažem da su oni antinacionalisti jer su postali različiti pristup, a uglavnom oni su se formirali kao negativ. Pa je bilo različitih tendencija od nekog poststrukturalizma preko nekih varijacija marksističkog pristupa, formalističkog, uglavnom su htjeli da se ukloni. Međutim, do čega je zapravo došlo? Kada smo ozbiljno razmislili, ja kada sam počeo čitati sve te knjige pažljivo, vidjeli smo da zapravo tu nema neke velike polarnosti, osim na nekom deklarativnom nivou. Ja sam se zapanjio kad sam shvatio da je zapravo Mirnes Sokolović jedini čovjek bio koji je tu napisao neku kritiku, kritički se osvrnuo na neke vodeće figure tog bošnjačkog nacionalizma. Imate tu niz antinacionalističkih pisaca naših, tako reći, književnih kritičara, pjesnika, koji nikad nisu spomenuli te figure žive, akademske, važne, one koji formiraju kanone u toj nacionalističkoj kulturi. Ti poststrukturalisti su zagovarali neki koncept koji bi priznavao sve to što su ti bošnjački nacionalisti govorili, samo su tražili od njih da budu malo tolerantni prema drugosti, malo. I onda ako pratite sve te antologije, kroz koje je kanonizirana ta bošnjačka književnost, vidjet ćete da su osnovne figure tog takozvanog antinacionalističke misli Bosne i Hercegovine surađivali s njim. I onda se sve to posebno otkrilo kroz zadnjih nekoliko godina, 2-3 godine. Kada se vidjelo da su zapravo i nacionalisti doživjeli tu transformaciju, gdje se sve pomiješalo i onda su nacionalisti počeli da koriste te poststrukturalističke metode, politike identiteta, iskoristili su, naravno, funkcionalizirajući, ali on je kao takav, podložan tome, postmoderni relativizam, teorije interpretativnih zajednica i tako da. SIK je, naravno, proces i vi
vi ste rekli da se svih mijenjao, da se tu i ja mislim da je tako neko kome bi slučajno došao neki 6. broj ili 7. sada je 12. aktuelan, ne bi imao pravi uvid. To treba posmatrati kao proces. Nakon te početne faze u kojoj smo se mi razočarali u te antinacionalističke diskuse koji su imali tekoliko nedostataka u sebi, onda smo mi počeli preispitivati ono zapravo što se radilo kao takozvana građanska književnost angažirana, književnost koja je zasnovala se na tim književnim teorijama koje su vratile književnost iz tog dvorca od Slonovače u stvarnost, u tu stvarnost tranzicije i stvarnost rata i posljedica rata danas u Bosni i Hercegovini. Onda se svik razgranao, znači on je išao cijelo vrijeme, nikada nije napustio tu liniju kritike nacionalizma, ali onda smo se počeli obračunavati s onim što je antinacionalizam, što je njegova književnost, što je angažirana književnost. Zbog čega? Zato što se ta estetika, književna teorija antinacionalistička zasnovala na pogrešnim pretpostavkama. Zato što je bila reduktivna, zato što je bila didaktična, zato što je uprošćavala svijet i zato što je promovisala klišetizirane forme i klišetizirane sadržaje. I onda imate romane u kojem neki kanon makeri u Bosni i Hercegovini koje su zapravo, znači oni proglašavali tim romanima koja je sad dobra literatura za nas. Imate smiješne stvari. Imate likove koji su ilustracija nekih pojmova. Imate recimo roman, ja sam pisao o tom romanu, to je Muharrem Bazdulj. To je jedan roman koji ima nekih 100-tinjak stranica, ima više likova nego li Rat i mir. I onda je smiješna stvar, svi ti likovi ima nekoliko ljubavi, njih priča i uvijek to je smiješno, uvijek je jedan kao Bošnjak, druga je Hrvatica. Pa imate Srbin pa Bošnjak, pa uglavnom neki napadni jednostavni multikulturalizam koji je zapravo didaktika. Sad bih te pitao, pomenuo si jedno ime savremene književnosti u Bosni i Hercegovini, Muharrema Bazdulja, koji objavljuje knjige i u Srbiji. Tu su još neki autori za koje je predstavljalo iznenađenje i za njih i za neke druge da su se našli u kritičkoj obradi u časopisu kojem i ti sarađuješ, dakle u SIK-u, kao što je Miljenko Jergović kome je posvećen jedan kritički temat, ali nova knjiga Faruka Šehića, Andreja Nikolidisa iz Crne Gore, bavili ste se i knjigom poezije Adise Bašić i nekih drugih savremenih autora, ali ne samo kao predstavnika jednog angažovanog proznog pisma, nego kao i autore kojima mnogo što zamerate i na planu forme i na planu jezika, a onda na kraju i samog angažmana. Koja bi zapravo tu bila metodološka osnova koja je tebi kao kritičaru bliska i tvojim kolegama za kritiku ove vrste proze koja ima i svoje i društvene i ideološko-političke konsekvence? Prva i osnovna pretpostavka od koje smo mi počeli jeste zapravo nešto što je bilo, nešto što je i danas nekim klasično obrazovanim ljudima koji čitaju književnost, truizam, jedinstvo forme i sadržaja. Što je zapravo uradila ta književna teorija? Ona je zapravo odvojila formu od sadržaja. Ona je zapravo pogrešno protumačila sve što je bio književni modernizam. Ona je zapravo proglasila na osnovu nekih teorija poststrukturalističkih, postmodernističkih, nekih francuskih filozofa. Oni su proglasili smrt autora, smrt estetike kao smrt transcendentnih estetičkih kriterija. Oni su zapravo prezreli formu. Oni su zapravo odvojili sadržaj od forme, što je bilo nemoguće na taj način. A oni su to uradili, prezreli su formalizam, godinama su pisali protiv te kao zaluđenosti formom, stilom i onda su zapravo doveli do toga da je jedino mjerilo u književnosti bilo mjerilo njezine etičnosti, zapravo zauzimanje strane, zapravo ideološke pripadnosti. Bilo je smiješno kada su kritičari neki spominjali o tome kako tobože ima dobrih pisaca nacionalističkih koji imaju lijepe metafore, ali njihovi sadržaji nisu pravi jer nisu etični. To je neodvojivo. I onda smo se mi okrenuli onom načinu čitanja, o tome da se djelo, kada se čita na taj, oni to zove estetička kritika. To je jedna kritika koja čita djelo u skladu sa nekim okvirima koje ono postavlja i koja u jednom jedinstvu forme i sadržaja čita djelo. Evo recimo primjer.
Ja sam pisao o vječniku Nedžada Ibrišmovića. Možda vaši slušalci nisu upoznati najbolje, ali to je romansijer koji je poslije Selimovića i poslije rata ovdje bio najpromovisaniji i osnovni vodeći bošnjački romansijer. On je napisao jedan roman koji je čista didaktika. Ti oštri kontrasti su tako smiješni da to je bilo neozbiljno. I onda sam ja ukazao na jednostavnost te strukture koja je dovodila do toga da je pisac napisao nešto što je ilustrovani ilmihal, to je priručnik za vjeronauku islamsku. I ja sam ukazao na to da su svi bili zgroženi. A prije toga je pisao recimo Kazao za tom romanu. On je pisao kao da je njegova forma dobra, a da mu sadržaj ne valjaju. To je bilo začuđujuće meni. Da Jergovićevi romani, oni su liče na nekog Andrića za početnike u nekih 50-ak tomova. Onda smo mi ukazali na to jednostavno. Bez moraliziranja, recimo Ibrišmović nije etičan, zagovara neku rigidnu ideologiju, ne. Jednostavno sa onim što vidimo da je kao stvarnost i što on sa onim što prezentira. Što ta angažovana naša literatura, ona je više pisala o jeziku nego o svijetu. Ona je više zamišljena bila i realizirana kao replika, a ne kao pokušavanje da se uobliči jedno iskustvo, da se ne ilustrira pojam, da se zapravo ne bude dosadan, jer ta literatura koja hoće da kaže neku političku poruku, ona govori poruku koja je preegzistentna. I tu se zapravo radilo samo o tome da se napiše što više takvih dijela da bi se onda u kontekstu sukoba društvenih jezika i ideologija tim kvantitetom zapravo ostvario neki balans prema nacionalizmu. Ja bih te, Harise, na kraju samo pitao o možda knjigama koje su obeležile ovu godinu u bosansko-hercegovačkoj književnosti koje bi ti izdvojio, a koje predstavljaju pozitivan primjer i u estetskom i u svakom drugom smislu. Ako ne knjige koje su se pojavile ove godine, onda bar u prethodnih nekoliko. Ja ne bih mogao zapravo navesti neko djelo s kojim sam bio zadovoljan u toku prošle godine, osim sljedeće. Što je se zapravo u našoj ediciji koja treba početi pojavio jedan pjesnik koji zapravo nije bio u Siku i koji nije bio sa nama od početka, nego sa vremenom. Kako smo mi to počeli pisati, on se javio, mi smo pravili njegove pjesme i valorizirajući ih, odlučili smo i on je napisao tu knjigu, ona je sad objavljena kao prva knjiga edicije časopisu Sik. To je knjiga Predivo iz labirinta Almira Kolara Kijevskog. To je jedan pjesnik koji je uspio da se razlikuje, da se strukturu razlikuje od te književnosti koja se pojavila. I on je primjer kako Sik nije nikakvo zazivanje književnosti koja bi govorila nikome o ničemu, eko verbalistike. Kolarova knjiga isto za temu uzima što je savremeni naša stvarnost, sadašnjica sa svim problemima društvenim, suočavanjem sa zločinima, sa onim što je rat bio i onim što je ostavio, sa jednom općom psihofiziološkom osviješćem, osjećajem jedne posljeratne vječne melanholije i tako dalje. On je u stilu uspio da, i naravno i u sadržaju to jedinstvo, da ostvari nešto što je konačno zadovoljavalo. I ona će biti tu i najavljuje jednu ediciju Sikove književnosti koja će se pisati i koja će se objaviti u ovom časopisu i koja će zapravo pokazati. Nije to edicija u kojoj će objaviti ljudi iz Sika svoje knjige, da se pazimo, nego će zapravo dobiti priliku da objavljuju svi oni ljudi koji su zapravo odlučili to, da se ne uklope u te totalitete i ideološke i da pišu ono što je književnost. Pa sada je pitanje koliko je ona smislena, funkcionalna i što znači ta njezina zapravo današnja društvena besmislenost. Uglavnom rađa se nešto što će biti možda, što će biti neka nova struja u našoj književnosti. Harise, hvala ti na ovom u neku ruku uvodnom razgovoru. Hvala i vama. Naš sagovornik danas bio je Haris Imamović. Govorili smo o književnom časopisu Sik iz Sarajeva, njegovoj metodologiji i namerama. Na kraju pomenuli ediciju u nastanku koja će promovisati i nove autore na bosansko-hercegovačkoj sceni.